Olá, Sister Lovers, Pila Polimai, Hamuto Corral, Abrilia Fernandes. No House Zé Álvaro, Iha programa Sista, História com o artista, promove Itane artista. Dia Sista Loversira, me se faz informação, mas Sista Loversira, mais os jovens nebe na kuno ho talento, no criatividade. So, Sister Lovers, edição hoje, a se faz informação, mas Sister Lovers, com a beauty, fashion, no photographer. E Abrilia, los dunia, saya maka beauty, fashion, no photographer, era agora era mundo moderno e ema barak, sirok hatene saya maka beauty, fashion, no photographer. So, sister, curioso, hakar hatene lutan, saída maka beauty, fashion, no photographer, agora dadão a minha ona Elizabeth House of Beauty localiza Sia farol. De kami sida dali hamutu ko mau Clementine hanesan fotografer no mane Elizabeth hanesan makeup artist ka mua. Olá, loron dia, kemana mau dia galai? Solok teve também a disponibilidade hakara prensa Programa sister. está horifar experiência com a beauty photographer. No mana mau bele apresenta lá a basista lover sira mau nenarang mana nenarang. Da basista lover sira curioso los hakara hatene semak mana Lisa no semak mau Clementine. Dia Sister Lovers haninarang Elizabeth Guzmão de Oliveira, how hanesang makeup artist or beauty consultant. Olá, Sister Sira, how narang Clementine Amaral, hanesan fotografu ida iha Dili, Timor-Leste. Ok, então langsung tama bahia perguntas. How cara husuluk ba Manalisa? Manalisa inclina ang iha mundo ba makeup artist iha satina. How inclinaan ya mundo makeup artist terlosne klerona tamane sahamnya pasyang ida. Mabe halai tunli ba iha mundo makeup artist spesialis ba wedding yang ya 2017. Saida maka inspira mana hodi mana hakara katu hili saya hanesang makeup artist. Hanesa boy haudean tamane hani pasyang mabe ia 2017 antes idane how começa a ajudar na minha família e bem casamento ou uma festa buat sana então ikusli how decidi kata how karak halau dan tunli bahaya area bisnisnya bahaya makeup artist. I hanesan mo so in mana Elizabeth yo hanesan mau hau inclinan mau ni carreira profissional sa fotografer ne iya satin. História naruk maybe tamba ita botser husu kono ba satinan ahona intinan barakona hau involve ani a fotografu maybe tinan ida lolosne hahu husi 2012 nema kafuin hau bahona carreira fotografu bele inclin fosa iba publiku bahonia serviço sera obra sera demak hau halo leleu iha fotografu maybe ahu gosta de fotografu ne iha 2009 depois de hau hetang escola continuação escola iha Java Indonesia na ba hau foti area comunicação iha na ba iha mo subject ida kona ba fotografu ba fotografia nia fotografi jornalismo nia iha na ba maka sai hanesan inspiração ida ba hau gosta para bele sai hanesan ema fotografu ida iha area ida na ba. I semak inspira mau hodia karak sa hili dana hansan fotografer. Ita kule inspiração haula bele refere ba ema. A inspiração be maka bahawa karasai fotografu inspiração primeiro ma itani beleza Timor nia. Segundo itani natureza, terceiro itani ema ser nebe maka si natural hela. No buat barak nebe maka iha Timor nema inspira hau sai nesa ema fotografu dia Timor Leste. Maybe inspiração barak mos ita bela haremo si harai liur iha mos colega sira. Maybe bahau principalmente harai liu ba itani beleza no itani ema sira no itani buat barak nebe maka kita iha Timor Leste. Mana bele explica itu basista lover sira
kata saída maka beauty no fashion. Tur hami Hanoi, ia beauty ne relativo Mai be ia mundo makeup ini nasa beauty ne sa atau completa de. Saída mak ita feto nebe maka iha, e depois atu takamos buat nebe maka asa ita sente kekurangan ida ne, depois asa fashion yang usanesan. Fashion tambah agora no mundo, ita ia mundo globalização. Sim, tambah ida ne, ita precisa atu asa adapta atu ne ita mus asa hanesan timoroan, ita mus labele lako hona Nação selo, tem que update. Sim. Dek si salo interessante wes ba mana Elizabeth na bewin kuliah ko na ba saída mak beauty no saída mak fashion. I alene mos sei dadalen na fating ho mau Clementino era idagor era mundo moderno e ema barak hatene kata fotografer mes foto atu sai fotografer profesional ne hasan be. Dia kau desculpa, mas hulu kau lo ema profissional, mas foi em aprender mo sanesan saya ema fotografu dia kira iha Timor, leleu iha dili. Susar tebes ita tu explica, wensa ita tu sai ema nebe maka maduro leu iha area fotografu nian. Mas principalmente ita tem que ser Hanoi, wensa ita bela aprende na fati mais aprende sena makita bele halo saída dit makita noi ita buat di dana maka hanesan inspiração ni da baita por exemplo ita lau iha karik ba município ita hetan lavari kuan rumah ou ita hetan beleza rua ungan rumah ita bele halo fotografia serne ba itanian ba mo sosira hanesan noi ita liga fali ho beauty ho buat serne beauty mos dalam rumah ita belhetan ema serne be naturalmente ni hamnasa mo satu kata ni expressão be dia idane maka halo how gosta teve soba i hari dane ita tu sai ema nebe maka profesional misal sudah sai ema nebe profesional mebe how na fadni koko aprende para bele ema bele hatene how dia kliptani ha mundo idane ni lefuan ida det makata ka ita na fading aprende sera maka ita iha ita laos personal ho sa sana be makita iha ita laos personal ho ita nia serviço ne be makita iha mebe ita profesional ho ita ni Hanoi ne be makita iha ida ne principalmente tamba bototo ema bel halo iha kamera mo ema bel sosa bototo agora era modernização ne kamera mais avançado ita bele ema iha osa ema bel hola kamera phone ema bel iha osa bel hola dia kliutan ida ne be makau iha mebe ema ni Hanoi ho ita ni Hanoi la nesa ida ne principalmente ita ting ser halo Hanoi saída makita bel halo tamba ema bele iha kamera hanesan ho ita mebe ni Hanoi la hanesan ho ita dalam rumah nila sai hanesan ho ita ne maka principalmente agora da kau halo Iha mau nia carreira hanesan fotografer iha mas experiência colabora hamutu ko modelista isu Railiurka modelista Timor de. Dia ne perguntas interessante ituan how involve iha modelista hasai fotografu ya modelista iha ini sukedas how se depois de conhecer ba casamento wedding photography how início how fashion photography iha na ba iha kolaboração barak na be makau halo entre husi modelista sira Indonesia li husi programa sira oing hanesan programa sira uluk tais ready to wear depois programa sira na be maka envolvemos artista sira o modelista sira husi Indonesia mai para halo sernia fashion show o sernia photoshoot iha Timor. Maybe idanela os buat tidak karek benefício dia kita bahau, maybe idane hanesan sai inspiração ni da bahau, wensa parhau pele implementa fali buat sernebe maka prende husi sira nebe maka mayu sirailur. Bafel han maluk Timor wan sira liliwa foi sa sira o insa par itabele inspira ite maluk sira foto ite maluk sira i haria fashion o beauty nian par sira ne bele saiba for expose by ema bele me hatel kata Timor mos bele lawas artista sira usi Indonesia serma tem ser dia kliu mas be ita mos ya ema ne be maka dia
hanesan mo susira. Maybe agora daw makemala expose sira, mas insa ita bele. Agora daw kita hene ita continua promove mal na fatin sira. Liu si hansa hau, liu si foto hal fotografi bonita ida basira o liu si mana hanesan pinta ni oi halo muan ni oi hanesan halo bonita basira. Per ita promove na fatin ita ni malu. Tama buat sira hansa ne kami envolve ang na fatin mundo fotografu ya mundo makeup niya. Ok, Sister Lovers, interessante teve roda mana arrumar uma experiência, né? Bem, mas sira fahe mai ta roto, mas bem, ita assiste live publicidade tirmai. Ok, mana areho si mana nia expose halai liuba wedding makeup, poin sahu mana nia hare iha Timor Leste kona ba wedding makeup. Dia ba wedding niang tambah itu tuh hatene kata iha Timor ne buat tidak kabeng yang tradisional da maitau na depois tambah agora ne ita iha no mundo moderno tentang emoto tu kabeng makarak iha lorong especial ne makarak make up tanto feto tanto mane ou família toma dele tambah dane maka ausente kata kita timormos começa tama ne fase dane de compreende kata kansa atau halo evento especial de kabeng ini make up mo susi parte da bem maka importante tebes atau inclui sirni evento especial. Além de mana make up, mana mos iha atividade selo. Sim, how iha atividade selo mos hanesang preparação ba ema casamento niang. Por exemplo, iha na ba ema tu cabem, então ami marca tempo hasoro malu halo na konsep ida anesang beauty conceptor ida halo preparação ba noivos, por exemplo, sira harus ia acessori halo anesang kadeli fating depois acessórios ba casamento yang roa ia na ba betul tu então ami turha mutu ami decidi kata atau halo ida ne ba lili ba feto ba mane parece que simples liu mas ba feto ami ita feto hanesang riba tutuang então ami precisa tempo para tu hal preparação dane atu ne tolorong ne betul perfeito ni Mana sansa makeup artist dit iha itinerary ka i baten sa baten related evento internasional rumah. Ok. Sobre evento iha momento 2015 sim 2015 pambahau momento no basa serviço e governo então iha naba iha evento ida iha Italia evento expo ida então iha alin feto sirna bema halau sirni parade naba atau celebrate ni lorong independência nya então iha na momento naba hau envolve hami ang hamutu ko sira halo make up mos ba sira na bema halo parade inomos hamos uluk hamutu ko hanya kolega Maun Rui Carvalho itani estilista Timor-Oan mate biangona na momento na ba iha evento ida kona ba culture exchange iha Singapura então iha na ba halo fashion show hamos envolve haniang halo preparação make up ba itanya alin feta sira na bema ka halo fashion show iha na Singapura. Di aksi seluruh sila na maka mana Elizabeth o kolek ko na ba evento iha internasional alene nemos nia sayane sa makeup artist ida nebe ke famoso mo si Timor hakar at haten na liutang kona ba mau humana durante ne halo kolaboração hani sa makeup artist photographer ba iha wedding ka moret ka bel explica faz experience ba Experiência de Sister Lovers. Dia kolaboração serviço itlau saredet ba ema makeup artist estamos haremos ho ema sernebe maka gosta ya arte ne iha liliu ba ema sernebe maka karti envolvean ya arte nebe hau romana kolaboração mana Elizabeth kami kolaboração ne lau clear teve sona entre ami no moso designer sernebe maki Timor lau se tamirua maybe ia mo sanesan ho Maun Rui Carvalho nia mate biangona depois ho agência barbarak na bema karili kono ba fashion harili kono ba design sirane ami hal kolaboração mas be kolaboração ida agora ami hal amruada dau kalone harili winsa atu promove itania jovem talenta o talento sira na bema ka hakara ka
promove sernean, li husi fashion ba fotografunia, depois fashion ba modelistania. Hoi danema kami homana mana Elizabeth anesan mua ami tur hanoi dami halo inspirasaun hamutu kuinsa ita bele promove itania malu talentioso sira usi Timor ne. Para ita bele promove sira laos alende ita tu sai fotografu sai mua para ita tu buka lucro de baitanian, mai be ita mos sai fotografu ho mua para ita bele mos promove itania timuruan sira leli ba jovem. Sakari ka mana ho mau hakarak mo sai hanesan aminia ame bele continua promove na fatin seda maka ita bele halo. Além de era ida agora unsa homau homana ni hare kono ba timoron sire be agora damos aprende kono ba fotografer kono makeup unsa ho mau homana ni hare. Sister lovers ita hatene kata ka kamera ema fang iha loja serne lawas ba Mount Clementino det maybe ida ne ba hotu ba emo hotu tu ne maka sakarak sai fotografu idi dak ba holaninia kamera my car sai ona fotografu mas principalmente how labela bolo hanya esa fotografu profesionalida tamba how sudah halo buat dia kita ba how nerai Robin Timor Leste leliu hanesa ngatu halo expose sang fotografia rumah ba Timor Leste maybe how continua na fatin promove how nia talento neve makau iha liu si fotografu bele fahe ba ka itenia maluk Timor sira Tidak jovem sire no agora down e ere da agora pa unsa homau ni hano aksiram agora aprende a ser fotografer atau sai fotografer sa exemplo sa mau ne unsa. Era de agora né mas o hau filia hau kuliah usi inisu to agora hotu agora ita tene Timor para kona sai fotografu mas ida lolos sai fotografu ida lolos né ma kita dalabara kita hare ema ladung barak mabe foto tu tara kamera ne ida hanesa inspira dia ngo ida ne hanesa ema fotografu ida ona mabe tuir necessidade ne be maka ba fotografunya ita se tuir ni prosesu mabe pahau ne diak tebes tamba iha Timor iha baraktan ema ne be mak baraktan saya nesa fotografu para bele inspira ema tu iha Timor tamba Timor la ihe município nebe maka barak ho nia dialogu ho nia fati nebe mak lahanesan nebe sai fotografu barak liutan ita bele promove Timor ne barak liutan se ida rua det maka sai fotografu hangonoi ita promove Timor ne batuin mos dalam rumah sehan tempo naru kituan mebe hanesan fotografu nebe maka menta foi sira akarak saya ma fotografu ne di aktives baita Timor tamba ilidak bele lori ya ni Hanoi ni manera hasai foto nebe mak lahanesa bele promove Timor ne beleza ho ni kreativo ida nebe mak lahanesan por exemplo ni bela basai fotografu ba tasi ni bela sai fotografu ba itenia sunset ga itenia loro nebe mak tu ni bela sai fotografu ba ema iha mercado sira ne bela sai fotografu ba ema wedding ne dia kliutan tamba ita bele promove ita ne maluk Timor sira bele dudu itania ar mundo arte ya fotografu ne baoin para ema hototu bele conhecer liu iha mundo. Durante mana inclinaan iha mundo ba makeup artist dificuldade saída maka mana hasoro. Mai hau dificuldade barak. Mai be ida todang liu maka hanesang ita iha Timor ne primeiro hau inclinaan iha mundo makeup artist niang dificuldade ida mai hau senti todang liu mak husi início hau senti katak momento neba sedauk iha ema nebe ita Timor wan sedauk iha Hanoi liu kono ba makeup dalam rumah sira dian sane hau karak ba foto pre-wedding mas be hau senti hau precisa make up. Ya, hau baret mas be ni lah ten sing hakara original, mas be ni lah tene katak buat tidak make up o fotografu ni buat tidak katak lases malu. O video mo sanesang lases malu si dan ini asa completa malu Oke. Tambah dan emak hau senti katak
how ba aprende skin tone né ia oing-oing dalam rumah sa ia casamento em selo, ia foto tem que em selo, depois ia vídeo mas em selo. E além de makeup artist ba ia wedding, diferença a makeup ba ia wedding ho model ne unsa ni tecnicalmente. Sim. Teknik harus nanti do tuan. Tambah ba fotografu nian kan ita halali ba fashion makeup. Awal fashion makeup ni kan ita bele hansa ita bele kriya saida maka ia ita ni larang hansa pintura da karik saida mau senti saida mau wanuing o halo ia model mas kono wedding ni kan ni monoton. Ita label halo ema wedding ni nia un selo guys. Kalau ni noibu bela kunyesa. Tambah dan hasilnya ini diferensa dong. E além dessa mão, nessa ato fotografer bem essa foto ne model ho wedding ni diferença kali tecnicalmente. Diferença tem biha diferença. Ni hatais roupa det ni diferença tiona. Nia uinde tiha diferença tiona. Mas labele forti nia diferença ni hasai nessa barreira baita tu hasai fotógrafo. Mas bahau principalmente diferença itu tambah hia wedding ni fotógrafo ba wedding ni ita labele repete. Ita labele repete. So ba fashion ita bele repete. Se nidia idanela nung dia kita bele koko fali ho modelo selo. Ita bele muda fali nia mai fali ha fatin selo. Kita bele tau fali nia ha fatin selo. Mai be kono ba hia wedding ita labele halo repete dali datan. Tambah buat tidak nebe mak laune nia continua launa fatin. Nemak bahaune susar wanjira halo fotografu ba wedding do kaya halo fotografu ba fashion. Tambah wedding ne acontece ne laos atu repete tandali datan. Ni continua lau nune helere tuir la lauf ne be maka ita hare darau ki timor ne be bahau ne diferensi bod ne tambah hau tau kli hasai ma wedding tambah buat tidak kata la rebel repete hau gosteli hasai fashion tambah hau nia bele repete fila fale wan hire ita hare nia la dong dia. Ia era da agora né senti contente los. Tambah ia ema barak ma começa a compreender sobre makeup e depois ia barak maka sira hatene liu los hansa ami uluk hahusi início tem que aprender lá hansa bai tani anrasik hawele halo mai be ba ema seluk ni mai haus susar tuang mai be ba alin sira agora na be mag foi moço hau senti sira ni talenta ni boa demais tam sira hatene sira nonton di YouTube sira bele halo na makeup ba ema. Habe ami uluk susar tengke ia le curso tuan para haklean liu ami nia be skill. How contente tambah maski mercado ia timor cake, mai be começa ia na jovem, na be mag ia talento barak, na be mag envolve ami area makeup. Além da nemos kuliah kona ba kolaboração pensa mana romau ni colaboração kuliah kona ba tema saída. Dia sobre colaboração entre makeup artist ou fotografer niang hau hamutu komang Clementino durante ami atu halau photoshoot li ba fashion niang sempre hau komang Clementino ami halo meeting ida diskuti kono ba konsep nebe mak ami atu halo e depois ia area makeup depois fashion depois de nema ami foi bolo aling model sira mai ami turha mutuk ami explica ba sira katak ini bele lori konsep idane kalai e depois ba area fotografer nian depois mang Clement sehato liliu ba make up nian hamus atau ba aling sira katak ami hawo mang Clement nia konsep nih ane sangne karik e depois ba model sira mos ami sempre halo seleção ne ami halo seleção idane be mak ni bele cocok pas ho ami ne konsep idane be mak hawo mau halo hal senti sobre idane how nya maneret. Oke, aminia colaboração ba iha fotógrafo ho fashion ne ami ting ser cria ulu konsep ne bema ka precisa ita tu hari hamutu konsep ne bema ka dalam rumah hawa mana hare liu ba fotógrafo ne amla koi ses do husi necessidade timor niang anesan ita na fatin promove itania sai promove na fatin itania
arte no buat serene bem mak relaciona ho Timor. Anesa, por exemplo, ita promove tais, nebe mak eta reconhecimento na husi UNESCO, ita bele promovemos itania Babadog, serne, ita vamos além de nemos ita mos promove itania jovem sira, jovem feto no mana sira. Ita tene kata Timor ne mistura quase iha mistura barak. Ita bela hare iha Sina, ita bela hare ema iha metan, ita bela hare ema nebe muting, koro oi nebe makita iha. Nebe ita bela haturu sira hutu keras ba iha mundo tamba Timor ne laos hare ba raso etnik. Mai be hare promove na fatin sira ne per hanesan ita ne hanesan sai idadet iha Timor idane. Tamba idane mak dalam bara kami halo konsep tu nene la se susita ni kultura identika ita Timor ni rasik. Hodi dan ema kalau inspirasaun hau ho mana hodi tur hamulto ko insa ita bele promove fali jovem sira liu si foto, liu si makeup, liu si fashion para ema tutu bela hatene kata ka Timor ne bele diferensia município, bele diferensia ni kulit ho ni cor, mai be nia na fating ema ida det ema bonita o ema bonito iha ema hoto tu ni matan. Ini tenere Novin Timor Leste. I durante halo colaboração o conceito neve que oi e durante ne conceito neve que mau homano fotine conceito kono liga ba mos itania cultura e além de mos ho era moderno kono ba itania hatais. E durante ne conceito ne halalu ba iha modernidade ga o bahia itania cultura lilu ba tais kono ba itania rikusen timornia. Hau ni Hanoi pergunta sene capaz. Ami ni Hanoi ne hare buat tidak debema kalau hare buat tidak agora. Hare mos buat dia ba futuro naruk niang. Liliu ba itena malu foi sasira iha Timor. Ita tene kata ema kuliah tais bele reconhece na iha UNESCO, mas be dalam bara kita la itena la promove tais. Jovem barak la interessante atau karakter tais lau iha fatine be maka sira la ita redeta por exemplo ba iha festa luma ne luma jovem sira barak haluhang ona sira magne além de nemos ami hare liu kona ba designer sira nebe maka promove serni roupa hanesan roupa tais roupa moderno mistura tia saibo moderno para ema bela usa ne capaz também ne maka amine Hanoi ne akarak promove itania cultura livusi fashion photography liu kona ba ema tau tais ito ho pinta ho halo muai de hansane ho roupa de hansane, ho fatin de hansane, nia kapas kalaiba ema tu hare. Tu ikus ami halo buat tina de maka ba ami rasa kami kontente tambah idane ami bel promove itane Malu Timor, mas ke ema barak diang idane hanesan buat babain, mai be ba ami idane hanesan buat dia kida ba ami par ami bele promove foi sasira, nomos promove itane kultura, itane ema mos. Ok, com a colaboração, o ensaio humana romão minha Hanoi continuação boa baoine o ensaio com a conceito neve makamana romão seria baoine mana romão sira hakara katu halo but phone rumah depois de conceito neve makamana romão explica. Lihat baoing ba futuro ami iha mehi bote tebes mai be hanesang iskada karek hakat ida purina. Na bele hakat dobiu. Mehi asne importante, ne libre, gratuita. Sim. Também dan emak ami se prepara aminya hanesan mos agora ami hala konseptu tuang kikuan nene e depois ya lorong rumah se atingi ami mehi dan. Mehi de dia que bahita né, o enhirita mehi mai bota tudo pronto. Sim. Mas bem, idane lá o serviço va ema iha arte niang. Ita mehi de bahita né, sempre Hanoi kata buat tidak nebe, mais que nila diak ba, mas be halo ema contente. Idane mak principalmente ita tem que ser implementa. Amni mehi na fati hanesang iha colégio início quedas, mai to reclaran, depois atu be mai toramata né. Kata kita na fatin promove itane Malu Timor, ita na fatin promove itane cultura, ita na fatin promove itane beleza, ita na fatin promove saída det makiha Timor para ema bele conhece, li husi fotógrafo nerasi, li husi
liu husi muanerasi parita bele hatulu ba ema kata kita mos bele nebe ba hami hau homana la taka dalam basere para atu bala halo kolaboração atu serviço hamutu kami sempre nakloke ba ema ami sempre kuliah ba malu kata kita bele mos involve ema husi designer ser nebe ema klahanesan ita mos involve ema ser nebe ema mua nebe la bela hanesan par ita bele sporta malu ba ia teni serviço da agora da kita halo se ita la sporta malu vai ter serviço ita hanesa na fuhu malu vai ter serviço ita nunca mais lá vai também dane hau na fatin encoraja ba colega no mos va além foi insasira ne bema agora foi a tua cara que aprende essa fotografia la bele tau que tu aprende na fatin sai da kita bele aprende sai da kita bele halo por ita nene bele promove ita nene rai ba iha mundo. Oke, ikus liu mana homão bele forrela lia fuang hanesang motivação Motivação ba ia itene sista lover. bisa lo vai ser. Bema Lilu ba jo vai ser nebe que agora dang ia era agora agar aprende hanesai makeup artist no fotógrafo. fotografi. Dia ka motivação ba a jovem foi insasira hanesa hau kuliah bebe kona hau repete bebe telefon orsida ita bele hatene deklutan ita la dikatau ba itene mehi ita na fating continua mehi tena na fating halo esforço itanean para ita bele involve itania criatividade nebe makita iha li husi buat seda det liliu bahau iha area fotografi fotografunia hakarak motiva ba jovem foi sasira lali katau para atu hasai foto dia ka atne ne itania situação nebe makita suruh timor ita bele hanuing hatulu det kata hatulu de dia ya atne ita soel ita tem ser hatulu hotu ser makita iya nebe motiva na fating ita aprende na fating aprende to ita la bele baru katu aprende tamba buat tidak aprende ne ikus bele sai fali benefisi ba ita ni an rasik hauni hanui hauni makidane Dia kani mensagem ba jovem sira kita tahu ka tumehi as mono karek hamrik filapali hanesang lifuan inda karek katak ita mono dali hitu ita hamrik dalawalu ida ne importante teves ma ita jovem sira e depois ya hau senti magnedet importante saída mako iha one paixão ka one talento ita labele subaraan ita berani luta na fating atau tudo saída makita iha magnedet obrigada. Dia sista loversi idene maka o inda dalia homau Clementino hanesa fotografer no Maria Elizabeth hanesa makeup artist e interessante teve sira faz sira experiência quando balilu sira carreira hanesa na makeup artist no fotografer e mensagem e kususi mau homana hatete katak kita halua aprende na aprende sem limita tambah aprende nia loro rumah se for benefício ba ite nia futuro abamairu. Oke, Sister Lovers, ida espera kata kita ne hanesang motivação, ba Sister Lovers nebe maka iha mehi nebe maka as. Ikus liu, Hawa Brilha Fernandes. No House de Alvaro, equipa neba maka serviço ba iha programa idane hato aminia obrigado. Obrigado, Wayne. E adeus.